kwi-big 3 teams yala South Africa. I may be wrong, but Orlando Pirates I feel like iyona kuphela i-team kulama-team womathathu amakhulu eSouth Africa edlala ngama-graduates awu-8 aphuma ku-DStv Diski Challenge. Because uma usubheka kwi-scheme se-Orlando Pirates, there are 8 players labadlali labo bawu-8 abedlalela Orlando Pirates ku-DStv Diski Challenge besabashana, yabo. Orlando Pirates yabapromote, abanye babo yabalona yabaphinde ababuyisa badlala abanjengo-Azola Tshobeni useswale ko-Jerry Star athi babemlona umfana, but usebuyile manje ku-Orlando Pirates. Kambe usezowathola ama-minutes under uJose Rivera. uJose Rivera kwi-Celta Vigo wayesebenzisana kakhulu nentsha, wayesebenzisana ne-youth kakhulu ukupromota i-youth ithi iye kwi-first team i-Celta Vigo, team yale Spain. Umfukeng siyamazi sonke bafika, one of the best players esinabo kwi-Betway Premiership. Umfukeng usuka ku-Diski Challenge bedlalela Orlando Pirates, bampromota weza kwi-first team, and futhi nakhona weze ibukwayo, yabo. uMoha uNkota siyamazi sonke, uMoha uNkota usenze ibukwayo le ku-Champions League, usathanda kufika nje kwi-first team. Thabiso Sesano uyafana no-Azola Tshobeni, naye sebamlona kakhulu amahlandla amaningi, but ubuyile umfana wayiredeem, wakhombisa impela ukuthi ufuna ukulwela ijezi lakhe ku-Orlando Pirates. Sekwayidlalela Orlando Pirates kwi-DStv Diski Challenge. Zakhelela ipasa, usakhelela ipasa mhlawumbe imost yabantu abazi, but uzakhelela ipasa sekwayidlalela Orlando Pirates ku-DStv Diski Challenge. Bampromota waya kwi-first team, base bempromotile bamlona le ku-TS Galaxy. Wafika wadlala u-TS Galaxy, wadlala kahle, wawinela i-TS Galaxy i-Nedbank Cup eshaya i-Kaizer Chiefs ezekora i-penalty, yambuyisa i-Orlando Pirates. Thabiso Umonyane naye ungomunye wabadlali ababedlalela i-DStv Diski Challenge we-Orlando Pirates. Ade kafika Umonyane ku-Orlando Pirates, wayidlala namabophela Twins, nabo Lyle Foster, nabo Radio Pan ebisayingane, abedlala le phansi. Bampromota-ke na Umonyane usedlalela i-first team man. Another player u-Radio Pan sekwayidlalela i-DStv Diski Challenge i-Orlando Pirates, wayishisa impela kule striker leseskora amagoli amaningi, waze wathola i-award i-Diski Challenge, yabo, yokuba umdlali ovelele. Inkinga yakhe ushawa ama-injury kakhulu, yona into emlimithayo ukuthi angayitholi i-game time ku-Orlando Pirates. Saye samlona le kwi-Cape Town Spurs last season. Umfoka Dladla ubevimbele Orlando Pirates kwi-DStv Diski Challenge, yabo. Orlando Pirates yampromota ukuthi azosiza u-goalkeeper be-Orlando Pirates.